Mlalo Cause FM isikhathi manje umzuzu ungaki mhlanje kuphela ngaphambi kwesiyo sisingene kwi lockdown. Mhlanje kuphela 5 minutes ngaphambi kokuthi sihlukanise unyaka singene kwi lockdown. Umsakazo Cause FM sikunikeza unumber 1 number 4 wethu wathi ke Noctula ku Cause FM amapiano shijala sinokuthula kanti ke la sikunikeza unumber 1 number 3 wethu ethi fire. Ngaziphi ezosifaka ku lockdown namhlanje ngisho basho cricket njengamanje emakhaya kuyonakala ngempela zaphenduka emakhaya lena ke unumber 2 wethu emcimbini ila usithola khona amapiano ubani lo something Soweto unehlela phela number 1 number 2 kanti number 1 siyangena ku lockdown sibala nawe sithi ke 5 4 3 2 1 lockdown number 1 wethu lockdown sifaka nje number 1 wethu happy lockdown president ushilo angifuna mjolo kule lockdown yethu lockdown ayeyo Cause FM.